Praise you, Lord. Kan ons die Here net weer 'n baie goeie prys gee? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Greetings to the leadership, extended leadership, Pastor Henry and his wife Carol, Pa and Ma Oppelt, all our visitors, congregation, and a special welcome to all the students that are here this morning. And I believe that the Lord has helped you during this week. For some of you, it has maybe have been a difficult week, a week full of challenges, but the Lord has kept you, and He has carried you, and the Lord has helped you. Is there anybody here that you are here this morning for your first time in the house? Can you please stand? As dit vanoggend jou eerste keer is hier by Keras, kan u net op die voete staan? Halleluja! Halleluja! Praise the Lord. Dankie. Baie welkom vanoggend, en ek vertrou die Here dat die Here u ryklik gaan seën en dat die Here u vanoggend reeds ontmoet het deur die bediening van die woord, met die woord wat gaan gelees word en bedien word, and I believe that the Lord is going to help us. I'm grateful this morning to stand here this morning, and I do not take this opportunity lightly. It's a responsibility to preach the word. And as I said before, as the listeners, you have a responsibility to make sure that what you hear is from God. Ek kan nie op alles amen sê nie. Nie alles wat van die preekstoel afgepreek word vandag is die waarheid. En therefore, as jy verlore gaan deur 'n leuen te glo, is dit op jou eie, jouself. Therefore, it's utmost important that what you hear, you need to go and study the word of God so that you can make sure that what you hear is from God. The end time warning from the word of God is that deception will come into the house of God. And I believe that we are living in this time. Misleiding en verleiding in die kerk van die Here, ons is op daai oomblik vanoggend. And I believe that the Lord is going to help us, even those that are live streaming this morning. Thank you for watching, and I believe that the Lord is also going to bless you as you enjoy the word this morning. Kom ons bid saam. Father, I thank you this morning. I pray, oh God, that as I stand before you, just as a humble servant of your word, pray that you will help me. I pray that you will speak through me. I pray, Father God, that you give revelation, knowledge, and understanding. I pray, Father God, this morning that you speak into the hearts of every listener. I pray, Father God, that yokes will be destroyed and people will come this morning to the realization that they are in need of God. En elkeen wat vanoggend nie die Here ken nie, sal 'n ontmoeting met die Here maak. Ek bid dit vanoggend verandering in ons lewe, in Jesus' naam. Amen. It will benefit you nothing that if you come to church and you listen to the word and you do not change. It will benefit you nothing. If you come to church, spend an hour and a half or 2 hours in the presence of God and you do not change, and then it's not helping you. Dan kan jy mos maar by die huis gelê het en maar jou wasgoed gewas het of maar gemaak het wat jy wil. When you come to church, you need to be confronted with the truth, so that when God speaks to you, that you will say, Lord, help me, so I can come to full repentance. Daarom preek ek nie jou woord. Ek is geensins bekommerd oor jou gevoelens nie. As jy volgende kwaad word en jy ruk op en jy stap weg, I'm just the messenger. I need to preach the truth so that you can adhere to the truth and your life might be impacted by the power of the Holy Spirit. Ek, net soos u geliefdes, gaan voor die Here staan vir die goed wat ek preek. En daarom is dit absoluut belangrik dat ek seker maak dat wat ek vanmôre vir u preek uit die mond van God kom en nie my eie gedagtes nie. Ek gaan vanoggend met 'n reeks begin. Die skerm is nog nie vanoggend dan nie, die skrifgedeelte sal nie op die bord wees, maar ek sal dit vir u lees. Ek gaan vanoggend met 'n reeks begin wat die Here hierdie week op my hart gelê het, en ek gaan vanoggend met u praat oor this is the danger that is coming in the end time church, and I believe that we are actually experiencing this. And the message for this coming weeks will be replacing him with us. Ons lewe nou in 'n tyd
situasie word verander. Die fokus is nie meer Christus nie. Focus is nou ons. And I'm going to preach this morning, but this morning I'm just going to give an introduction. And if you have a Bible, Philippians 3 verse 10, if you do not have a Bible, then I will read all the scriptures for you. If you can make notes, I would really appreciate if you can make notes and go do your own study, so that just to make sure that what is being said is truth. Amen. Hier by Keres is ons lief vir die woord. Ons is lief vir die woord, ons is 'n kerk wat lief is vir die woord van die Here. Die woord van die Here by Keres is die hoogste gesag, die hoogste autoriteit, want Jesus is die woord. Amen. Replacing him with us. Philippians 3 verse 10 says the following. Die Afrikaans sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig kan word. As hierdie skrif wil jy dit ken en nie 'n pen en 'n blaai daar of in die Bybel kan jy skryf, ek kan onderstreep, hom kan onderstreep, sy kan onderstreep, ek kan onderstreep. The American Standard Version says that I may know him, I and him, the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, becoming conformed unto his death. Contemporary English Bible says, all that I want to know is Christ and the power that raised him to life. I want to suffer and die as he did. Knowing Christ is a process. Is 'n proses. Is 'n ligtelike proses nie. Paul writes, he says, I want to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, and then becoming conformed to his death. The Amplified Bible says the following in Philippians 3 verse 10, because I love the Amplified. The Bible says, and this, so that I may know him, becoming more thoroughly acquainted with him, understanding the remarkable wonders of his person more completely, and in the same way experience the power of his resurrection. So this knowing of God is nie 'n platoniese kenning, is 'n diepe kennis van God. It is a desire to know him. It's a desire to understand him. It is a desire to grow in him. It is a desire to experience him. Om God te ken is nie net om kerk toe te kom en die Bybel te lees en by die huis 'n paar koortjies te sing. No, this is a process. It is a continuous growth in knowing him. Because Paul writes in Philippians, he says, I want to know him more thoroughly. He says, not I want only to know him, I want to be transformed. And I want to experience the power of his resurrection. In John 3 verse 20 echoes the word of Paul when he says in John 3 verse 30, hy moet meer word, maar ek minder. He must increase, but I must decrease. The contemporary English version says, Jesus must become more important while I become less important. Maar die skrif, vandag in die kerk, wil ons so belangrik wees. Ons is so belangrik wees. Nee, hulle vir my sien, hulle herken my nie, hulle gee nie meer erkenning nie. My titel en my dit, my daai. Dit is hoekom die charismatiese kerk het nou even general bishops. Ons het in die kerk het ons ook nou, even dat ons het tyd gelag vir die Anglican Church, maar die charismatiese kerk het ook archbishops nou. And we create
opportunities for us to sound more important. Because people has a desire to feel more important than other people. Your title means nothing. Your position means nothing. You are nothing. I am nothing. And I'm going to show you that how can we then, as the people of God, try to replace this great and marvelous God with nothing. And we use this in our preaching, and we place the responsibility, or we place the focus on us more than on God. We are living in a dispensation where more men, apostles and bishops are preaching scriptures more men-centered than God-centered. Baie boodskappe vandag gaan net oor die mens en jy en jy en jy en niks van God nie. Die Here wil vir jou deur oopmaak, die Here wil jou 'n kar gee. Die Here, God is going to give you, God is going to make you a millionaire. God is utter nonsense. The focus is constantly on us and not on God. God, not God-centered messages, but men-centered messages. Like the little God theology, which preach that we are little gods. There is a doctrine that I've been taught that we are little gods. We are not little gods. We are human beings created in the likeness of God. We hear daily messages replacing the Him with us and telling us that this is a bunch of lies and there are consequences in believing this false doctrine. God, I was so shocked that even the late Dr. Miles Monroe preached one day where he said, God can do nothing in the earth without the permission of men. It's an utter lie. And there are even preachers that are preaching this, that God needs permission from men to operate in the earth. If God then needs permission from us, He cannot be God. As God my toestemming moet gevra het om iets in die aarde te doen, kan hy nie God wees nie. Iemand vra 'n interessante vraag op TikTok en hy sê, hy verstaan nie, dat in die Ou Testament het God kinders en manne en nasies uitgeroei. And how can He be then the God of love and still do these things in the Old Testament? But what people do not understand, God is God. And God can do what He want to do. Hy is God. God doesn't need my permission. He can, if He wants to kill, He can kill. If He wants to give life, He can give life. He is still God. And this is the uniqueness of the God that we serve, that He is and will be forever God. We want to replace this wonderful, excellent, glorious God with mortal men, full of failures, who cannot save themselves. Nou volgende week gaan ek 'n bietjie meer praat daaroor, maar vanoggend gaan ek die fokus plaas op wie sê die Bybel is ek en jy. Want ons wil ons nou hierdie bo-natuurlike magtige God wil ons discredit en ons wil ons plaas in die posisie. And I'm going to show you in the Bible this morning that who we really are. Number one, man cannot save himself and are in need of God. Ek het 'n interessante gesprek in die week met iemand gehad, terwyl ons ry in die kar in. Toe sê die ou vir my pastoor, en sy traai sigaret nie, en sy trane loop, en hy sê vir my pastoor, ek kan nie meer nie. Ek probeer, ek kan nie. En sy trane begin te loop, en hy sê vir my pastoor, ek wil nie meer nie. En my woorde aan hom is, jy sal nooit jouself kan help nie.
Ek sê, from you try it on your own, you will never be saved. Fully surrender unto God. Who are we? We are men and women that cannot save ourselves. We need God. Nie een van ons wat volgens die sit kan sê, ek het myself gered nie. Ek het myself vrygemaak nie. Nee, al het jy ook opgehou drink en jy sê het is in jou eie krag, as God jou nie gehelp het nie, sal jy nou nog in die bottel gekyk het. In Romans 7:24, the Bible says, Paul says, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wretched man that I am, the American Standard Version says, who shall deliver me from this body of death? The contemporary English version says, what a miserable person am I? Who will rescue me from this body that is doomed to die? In verse 25 of Romans 7:25, Paul declares, thanks be to God for my deliverance. Dankie vir Jesus dat hy my siel kom red het. Ek kan vanoggend sê, ek eer God vanmôre. Daai oggend toe dit lyk ek kan nie meer nie. Daai môre toe ek vasgevang is en ek het alles probeer en my huwelik is op die rotse en ek is op die dragse. Ek kan niks maak nie. Maar die Here, hy kom en hy vat my hand, hy tel my op en hy gee my weer nuwe hoop. We have tried, but we failed. Paul the apostle described wretched and miserable being in a state of misery. Helplessness. Ons was helploos. Ons het gestrukkel. Ons wou mos kon nie. Weet jy die broers, ek volgens wie sê, ons lewe nou in 'n tyd dat mense, ek het gister op die radio gesê, mense is nie net meer liggaamlik moeg nie. Mense is sielsmoeg. Moeg van die probleme. Moeg van my kind wat op drugs is. Ek is moeg van hierdie man wat ophou drink nie. Ek is moeg, dalk as jy 'n jong meisie, wat wil sê pastoor, ek is moeg van elke keer gedamp word deur boyfriends, ek is moeg. And then Paul writes and he says, miserable man that I am. Miserable means I'm at the end of my own power. I have tried everything and I cannot help myself. Daarom wil ek volgens vir die jeug en vir die studente sê, when you come to an end of your power, to the end of being miserable, the only help is Jesus. It explains that human struggle, men as a human struggle with sin, and they are in need of redemption. Dierbaar is ek en jy is elke dag as ons in 'n struggle met die sonde. Elke dag is ons, sê Paulus, hierdie sonde wat my so maklik omring. Elke dag het ek die verantwoordelikheid om nee vir die sonde te sê. Die boyfriend wat elke keer in my oor fluister en sê, luister, ek is lief vir jou, slaap met my, dan gaan ek my liefde aan jou bewys. And every time when that word comes into your spirit and you hear and you want to resist and you are fighting, and this is when you come to the end of your power, you say, God, help me, I cannot do this anymore. Maar wanneer 'n jong man met jou klaar geslaap het, and after that, when you tell him, I'm pregnant, the subscriber you have dialed is not available at present. Die boodskap sê nie, please leave a message. Die boodskap sê, don't phone anymore.
These things happen when we depend on our own power and our own strength. We want to do things in our own power. Daarom jong meisies, jy nog geen verhouding is nie, bid en vra vir die Here. Lord, give me wisdom, because I cannot do this on my own. Ons sal baie trane gespaar gewees het. Baie trane gespaar gewees het, as ons net vir die Here gevra het. Want hy lyk mooi. Oh, hy sê ook vir die Here as hy smile, haar knieë lang. En jy is miskien nou vanoggend hier van Kavukiland. En jy is in die stad gekom. En jy sien vanoggend, maar hier's gespierde perde hier. Sê vir die Here, help my. That I will do nothing without your power. Nothing without your strength. It means being in an eternal struggle. To be at the end of your strength. Jy slaap, maar jy rus nie. Jy's moer as jy soggens opstaan, want ek het gister gaan lê, maar die slaap het van my gewyk, because I got a battle in my mind. Hierdie boyfriend druk my nou vir 'n antwoord en ek weet nie wat om te maak nie. Ek slaap, maar ek rus nie. And we have all these challenges, all these fights, all these, and we cannot stand against these things. We cannot stand against these things in our own strength. Jy dink miskien, ag, daai pragtige dametjie, ontvangsdametjie by die werk, of daai kollega wat saam met jou werk, ag, sy is so pragtig, en sy is so mooi, en die vyand kan haar gebruik. En dat jy 'n buiteegtelike verhouding aanknoop, because you trust in your own power, and in your own strength. Miserable man, Paul says, ek ellendige mens, wie sal my verlos? Romeine 7:23 skryf Paulus oor hierdie geveg binne ons. Hy sê, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, my denke, en my gevange neem onder die wet van sonde, wat in my lede is. Elke dag. We have a fight against sin. Men, we have a fight to stay obedient to our wives. We have a fight to resist the sin. We have all these fights, and we need to stand on the word of God. Daarom die manne wat met ander vroue val, het al die flou verskonings. Baby, ek het dit vir jou gedoen. Therefore, when we come to the end of our strength, we need power unto salvation. Krag om my los te maak. Krag om my los te breek. We are not strong enough to win any victory. Ons het nie die vermoë om oorloë in gevegte in onsself te wen nie. Paul said, I had a fight in me. Die sonde wat ek nie wil gedoen het, dit doen ek. There is a leakage, daar's 'n kraak in die vlees en al die water loop daaruit. And that is the thing, because self is ever the difficulty. Myself. Me, myself, and I. The more human beings try to deliver themselves, the more the rope becomes tighter. Hoe meer jy probeer om jouself los te maak, hoe meer draai jy jouself vas. Number 2, we are nothing when it comes to the work of God. Ek en jy is niks. Ons is rou sondaars, gered deur genade. 1 Korintiërs 3:7, Paulus skryf, hy sê, so dan is hy wat plant, of hy wat nat maak, niks, maar God wat laat groei. Hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Hy sê, hy wat plant en hy wat nat maak, is niks. Daarom kan ek nie verstaan hoe mense vandag begeer hoe titels in die kerk. Jy's niks. You're just a servant, you're nothing. Het julle geweet dat
die pastor of die leier van die gemeente is eintlik maar die grootste diensknegt. You're a servant of God, you're a servant of God. Daar's niks glamour aan om 'n pastor te wees. Julle kan besluit. Ek gaan nie kerk toe nie. Ek kan nie besluit, ek moet die wees. Julle kan besluit. Nee, ek bedank, ek loop. Want hulle sê, pastor was onbeskof met my. Een man was onbeskof met, toe loop jy. As 10 mense met my oor die 26 jaar by kerk, hoeveel mense was hulle onbeskof met my? Hulle het geloop, ek kan nie loop. I'm the leader. And if I'm a leader, I'm a servant of the people. I need to serve God's people. En ons lewe in 'n tyd, geliefdes, that people place so much emphasis on their titles and their achievements that they think that they are better than other people. I am not better than you. In our relationship with fellow men and with God, we must realize that we are members of one family with one God. Ons is maar net hier almal diensknegte en diensmaagde van die Here om die werk van God te doen. God het maar net vir my aangestel om toesig te hou, maar ons is almal diensknegte van die Here. Number 3, God never puts his trust in men. God is nie onnoosel dat hy vir my en vir jou sal vertrou nie. God sal ons nooit vertrou nie. Ons moet hom vertrou. But God will never put his trust in us. Job 4:18 sê die volgende: kyk, in sy dienaars stel hy geen vertroue nie, en by sy engele ontdek hy dwaling. Behold, he putteth no trust in his servants, and his angels he charges with folly. Dit is hoekom ek was geskok toe Pastor Jesse Duplantis hierdie statement maak, waar hy gesê het in een van sy preke, God asked me advice. God asked me, what do you think, Jesse? No, this is the thing that you must understand. When somebody makes a statement like that, and the congregation shouted, amen, it means that the congregation doesn't understand the word. As ek vir u kom vertel, dierbaar, as ek vannag 'n verrukking van sinne gehad, ek het die Here aan my verskyn, hy het voor my gestaan, en vra die Here vir my Pastor Reggie, wat dink jy, wat moet ek doen? And then you are excited. But if you read the Bible, Job says God never asked advice from his servants. Julle glo my nog nie, Jesaja 40:14 sê, met wie het God raad gehou? Dat die hom verstand sou gee, aangaande die leer die pad wat reg is, en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig. The American Standard says, with whom took he counsel, and with whom instructed him, and taught him the path of justice. Jesaja vra, vir wie het God raad gevra, dat die hom ooit sou raad gee? As God vir my en vir jou sou raad vra, kan hy nie God wees nie. It's a clear statement that God is God, and he has no need of instruction or permission from anybody. Die Here het nie my en jou toestemming nodig om iets in ons lewe te doen nie. God do not ask permission to do. Hy weet wat hy doen. Wat ek en u moet doen, geliefdes, ons moet net die Here vertrou. Ons moet net die proses vertrou. Om net vertrou, Here, ek verstaan nie, ek het nie al die antwoorde nie, maar ek vertrou die Here. Jimmy Swaggart sing die lied, I don't need to understand, I just need to hold his hand. So I do not need to know all the answers of what God is doing. I am trusting him, and whatever he do is for my good. Daarom die man wat alles verloor het, skryf die lied, it is well with my soul. Van hoekom? Al sou ek alles verloor, en ek het Jesus, het ek alles. My last point is, men has become arrogant and boastful
and evil and openly enemies of God. Daar's 'n ander ding wat nou sy kop uitsteek in die kerk van vandag. Arrogantheid, hoogmoed, trotsheid is in die kerk van die Here vandag. Mense wat dink hulle is beter as ander mense. Daarom wanneer jy iemand se ware karakter wil sien, gee of hom dit 'n posisie. Ons sien dit ons by ons werke. Jy weet mos, toe jy net supervisor raak, toe sien die mense wat saam met jou werk, het verander. Posisie het na jou kop toe gegaan. Therefore, we must never allow these things to go to our head and we say we are better than other people. Listen hier, die Here weerstaan die hoogmoediges, maar in die nederigers gee hy genade. Arrogant people, arrogant leaders, arrogant pastors, almal wil apostels vandag wees. Almal wil vandag nie meer evangeliste wees. We want all to be an apostles because we want to be this big men and women of God. Ons het lijfwachte wat saam met ons beweeg. Ons wil operuit so staatsamptenare met bodyguards. Halleluja. Boastful and arrogant. Angel is my bodyguard. Of my arme beren nie. Ek het net vir hom gesê, as ek klaar is, sit altyd my goed terug in my sak, want ek het al Bybels en goed verloor. Vandaag gepreek het, met mense gepraat het, en dan die goed weggeraak, en die Bybels verloor by sekere plekke. Toe sê ek vir hom, doen dit vir my. Sit my Bybels neer, en sit dit weer in my sak, dat ek nie die goed kan verloor nie. Amen. So I don't need a bodyguard, or an armor bearer, and I am your papa, and you are my children. Thank you, papa. Preach, papa. Go deeper, papa. Nonsense. Can I prophesy? Prophesy, papa. Die kerk val in die gemors. Daar's een Vader en een God en sy naam is Jesus. Openbaring 3:17, ek maak klaar. Want jy sê, ek is ryk en jy het verryk geword. Ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy wat ellendig en beklaanswaardig, jy's arm en blind en naak. A lot of pastors brag about their big churches and their big numbers and their money and their wealth. Even many believers are so conformed to this pattern of this world that they have no desire to be transformed by the power of God. Baie gelowiges het geen begeerte om te verander en regtig waar in die denke van God nie. Let us acknowledge this morning that we are sinners saved by grace and we are in need of forgiveness. Ek en jy is sondaars, ons het die Here nodig. God kan vandag besluit, jy gaan nie opstaan môreoggend. Dood en lewe is in die hand van God. He make the decisions. He do not need to ask my permission to do something. And therefore man has no power to create your own world. Daar's mos 'n teaching wat nou mense verkondig en sê, you can create, jy kan jou eie deurbraak skep. Jy kan jou eie dinke, dit is 'n lieg. Only God has the power to create. In Genesis het God gespreek en wat hy gespreek het, het hy geskep. Ek en u het nie skepingsvermoë om goed te create nie. And all these things, these fake things that is coming into the church is making a mockery of what God instructed the church to do. Apostel Maldonado was nou onlangs ge-expose. Hy is die een wat gebid het dat die goud wat op die mense geval, ek weet nie wie daarvan weet nie. And one of his church members said that she was the person that went into the roof or in the ceiling and put the gold things into the ventilators, and when he speaks a word, then she just releases the stuff.
Weet u hoekom gebeur die goed? Weet u hoekom gebeur die goed? Omdat die kerk van die Here is aan die slaap. En ons sê amen op goed wat nie van God af is nie. It's so easy if you are ignorant. It is so easy for a leader to take advantage of his people and to make a mockery of God if the church does not read the Bible. Hoe kan 'n prediker voor die gemeente staan met doem in sy hand en die mense uit en hy run to the altar? Hoe kan 'n pastoor petrol in 'n glas gooi en vir sy gemeente sê drink dit gaan nou verander word in juice? And we believe this nonsense. En die kerk, die sondags lag vir die kerk van die Here. Why? Why? Because we do not read our Bible. We do not study. We are not aware of the fake things that the devil is using. Daarom vanmôre met soveel versigtigheid, nie elkeen wat agter 'n preekstoel staan is deur die Here geroep nie. Nie elkeen wat 'n gemeente lei het 'n roeping op sy lewe nie. And this morning, my desire for the church is that we will keep our focus on God. Not on me. Do not place your trust in me. I can fail you, but God will never fail you. Dit is hoekom mense so teleurgesteld is as die pastoor in sonde val, want jou hoop was in die pastoor en nie in Christus nie. Maar vanmôre bid ek dat die Here ons help. That God will help us, that we are nothing without God. Ons het die Here nodig. Elke dag, elke uur, Here het ek U nodig. Kan geen bestaan voer sonder die Here nie. Kan niks maak sonder die Here nie. As God nie vir my deur kom nie, moet ek wag tot wanneer hy antwoord. But we cannot remove. We will be in great danger if we remove God from the scene and we replace Him with us. We can never take His place. Kom ons staan, kerk van die Here. Hallelujah. Thank you, Jesus. As daar iemand vanoggend wat sê, pastoor, ek is nie bekeer nie. Ek wil my hart vir die Here gee. Ek probeer in my eie krag. Ek probeer in my eie krag, ek kan dit nie losbreek nie. Ek het al beloftes gemaak, maar ek breek dit elke keer. Ek steun op my eie krag, pastoor. Dis nou al elke keer dat ek opstaan en ek val. Ek kan nie meer nie. Ek het die Here nodig. As daar iemand vanoggend wat sê, pastoor, bid vir my. Die Here praat met my. Terwyl ons hierdie lied sing, as jy gebed nodig het, kom na die altaar. Elke dag, Elke uur. elke uur, Here, ek is so nodig. Of ek moet vir jou. Aan my slaap, die al nag lang, Here, ek kan nie sonder U leef. Elke dag,
bestaan. Die jou dag lang, Here, ek kan nie sonder U. Nou ons het 3 siele volgende hier. Halleluja. Nog over met jullie aan. Sê Vader, ek gee oor. Help my vanmorgen in die naam van Jezus. Ek kan nie meer nie. Ek het U hulp nodig. Vergewe my. Reinig my in die waarheid. U woord is die waarheid. Dankie dat U my nou verander. Dankie dat U nou in beheer is van my lewe. Dankie dat U nou 'n magtige ding in my lewe doen. In die naam van Jesus. Dankie Here. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. Praise the Lord. Kom ons gee die Here prys vir sy woord. Halleluja. Mighty God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.